waxaad rabaa inaad in weydiiyo dawladdan hadda jirta ma lama shaqeynaa mise lama shaqeynaaya soo saas maaha waqti badanna lama haayo waxaan rabnaa qofkii la siiyo dadkeeda la soo hadlaysaa ugu soo saas maaha anaga mid doonaa watiina rabaa aniga anaga maqasanaaya wadada soma aniga siyaasad oo kursi ku hela waxay ahayd ODM bulshadana waxa la yiri meeshii lagu qabayst meeshii lagu qalaj nin weyn waxa la yiri meeshii ku qabaystaas ku qalajistay baba mimi naeleza hawa kwa Kisomali an old man dries himself where he showers. Politically I showered in ODM, I dried myself in ODM, I am in ODM, nitakuwa kwa ODM. Na kiongozi ya ODM ni mmoja, ni baba. Mahali baba atatupeleka ndio tunaenda sio? Lakini leo amekuja kwa shauri. Wale watapewa mjue mnaongea on behalf of everybody, hakuna time nyingi, peana shauri yenu kwa amani. Na tunataka wazee wapewe nafasi, akina mama wapewe nafasi, na watu wa disabled wapewe nafasi, youth wapewe nafasi. Ukipewa nafasi kama youth you talk on behalf of all the youth. Asante.